Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим.медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биздин 27-чи видео сабагыбыз. 27-чи видео сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге англис тилинин практикалык курсу аттуу сонун китепти тааныштырып кеткенге уруксат этиңиздер. Урматтуу достор, бул китепти алсаңыздар сиздерге англис тилин дагы да мыкты деңгээлде сонун кылып түшүндүрүп үйрөтөт. Бул китепти алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Андай эмсе, урматтуу достор, биз сиздер менен 27-чи сабагыбызды баштайбыз. 27-чи видео сабагыбыздын темасы англис тилиндеги to have, бар болуу, этиши, көмөкчү этиш болуп саналат. Эгерде менде бар дей турган болсок, менде бар, сенде бар, анда бар деп айта турган болсок, урматтуу достор, биринчи жакта have деген сөздү колдонобуз. Мисал үчүн менде бар дей турган болсок, I have деп айтабыз. I have. Ал эми сенде бар десек, you have, сенде бар. We have, бизде бар. They have, аларда бар. Ал эми үчүнчү жакта болсо, урматтуу достор, үчүнчү жакта has деген сөздү колдонобуз. Has деген сөздү колдонобуз. He has, she has, it has. He has, she has, it has. He has десек, анда бар мужской род. She has, анда бар. It has, анда бар. Эми мисал үчүн менде үй бар дей турган болсок, I have a house, менде үйүм бар. I have a plan, менде планым бар. I have children, менде балдарым бар. Үчүнчү жакта анда бар десек, she has a nice job, анын жакшы иши бар, анын жакшы жумушу бар. She has a husband, анын күйөөсү бар. She has. Үчүнчү жакта демек she дегенде has дегенди колдонобуз. She has a husband, анын күйөөсү бар. We have a car, бизде машинабыз бар. We have a car, бизде машинабыз бар. They have apartment, They have an apartment, алардын квартирасы бар. Асан has a wealth, Асандын байлыгы бар. Асан has a wealth, Асандын байлыгы бар болот. Асан деген үчүнчү жакта болгондуктан биз ага has дегенди койдук. Ал эми you have two sisters. You have, сенде бар, two sisters, эки эжең бар болот. You have two sisters, сенде эки эжең бар. We have a hope, бизде үмүтүбүз бар. We have a hope, бизде үмүтүбүз бар болот. Ал эми урматтуу достор, ушуга үндөшөлө, ушуга синоним болуп дагы got деген сөз дагы кошулуп колдонулат. Мисал үчүн менде бар деп турган болсок, I have got деген дагы сөз колдонулат. Got деген, I have got дегенди, урматтуу достор, биз бир гана учурчакта, адат учурчакта колдоно алабыз. Ал эми I have дегенди өткөн чакта, учур чакта жана келер чакта дагы колдонобуз. I have got дегенди бир гана адат учурчакта. Негизи эле адатта менде бар дей турган болсок, ошондо I have got дегенди колдонобуз. I have got, менде бар. You have got, сенде бар. We have got, бизде бар. They have got, аларда бар болот. Ал эми үчүнчү жакка боло турган болсо, урматтуу достор, he has got, анда бар. She has got, анда бар. It has got, анда бар. It has got, анда бар. Жансызга it деп айтабыз. Андан кийин мисал үчүн I have got a son, менин балам бар. I have got a plan, менде планым бар. You have got 5 books, сенде 5 китебиң бар. I have a son, менин балам бар. Мисал үчүн I have a plan деп деле айтсак болот. Эми I have got a plan десек дагы болот учурчакта. Азыр менде планым бар. You have 5 books, сенде 5 китебиң бар. You have got 5 books, сенде 5 китебиң бар деп got дегенди дагы коюп айтсак болот. Үчүнчү жакта мисал үчүн he has got a wife, анын аялы бар болот. Андан кийин she has got a husband, анын күйөөсү бар. Adlet has got a home, Adlettин үйү бар болот. Adlet
has got a home. Adilettin üyü bar. I have got two sisters. Mende eki ejim bar. I have two sisters desek dele bolat. Bul jerde I have got two sisters. Mende eki ejim bar. Degele degem. Degele dep adat uçurçakta, negizeli uçurçakta koldanılsak uşintip koldanabız. They have got two sisters. Alardın eki ejesi var. We have got a computer. We have got a computer. Bizde kompüterimiz bar bolat. Andan keyin urmatlı dostlar, to have etişinin tangıç formada mende жоқ dey turgan bolsok I have not dep aytabыз. I have not mende жоқ. You have not sende жоқ. We have not bizde жоқ. They have not alarda жоқ. Жоқ деген сөздü dal not degen söz tuyuntat. Al эми üçüncü jakta has degendi koyabız dep ayttık. He has not anda жоқ. She has not anda жоқ. It has not anda жоқ bolat. It has not anda жоқ. Misal üçün mende üyüm жоқ desek I have not a house. Mende üyüm жоқ. I have not a plan. Mende planım жоқ. I have not children. Mende baldarım жоқ. They have not much time. Alarda köp uaktısı жоқ. They have not time. Alardın köp uaktısı жоқ. She has not a nice job. Anın жақшы işi жоқ. She has not. She üçüncü jak oşonduktan has degendi koyabız. Not a nice job. We have not a car. We have not a car. Bizde unağız жоқ bolat. Andan keyin got'tu dele koşup aytsak bolat. I have not got. Mende жоқ. You have not got. Sende жоқ. We have not got. Bizde жоқ. They have not got. Alarda жоқ. He has not got. Anda жоқ. She hasn't got. Anda жоқ. It hasn't got anda жоқ bolat. Misal üçün I haven't got a family. Mende üy bülüm жоқ. They haven't got a car. Alarda unası жоқ. He hasn't got sisters. He hasn't got sisters. Anın eceleri жоқ. Jane hasn't got a lot of children. Jane'de köp balası жоқ. I haven't got a wife. I have not got a wife. Mende ayalım жоқ. We have got a question. Bizde surovuz жоқ bolat da. We haven't got. Have not got a question. Bizde surovuz жоқ bolat. Mına tangışta mına uşintip not degen sözdü koşup koldanabız urmatlı dostlar. Al эми эгерде биз ушуну суроолуу кылып бермекчи болсок, сенде барбы же менде барбы дей турган болсок, have дегенди башына коебуз. Болду, ошону менен маселе чечилет. Have I got? Менде барбы? Have I got? Менде барбы? Have you got? Сенде барбы? Have we got? Бизде барбы? Have they got? Аларда барбы? Үчүнчү жака has дегенди коебуз. Has he got? Anda barбы. Has she got? Anda barбы. Al kızda has it got? Anda barбы болот. Anda barбы. Have you got a large family? Sende çoğun üy бүлөң barбы? Have you got a plan? Sende planın barбы? Have başına kelip atat. Demek bu surolu söylem bolot. Have you got a plan? Sende planın barбы? Have you got a car? Sende maşinaң barбы? Has he got a sister? Has he got a sister? Anın ecesi barбы? Has she got a husband? Anın küyösü barбы bolot. Has he got a car? Anın maşinası barбы? Have you got a family? Sende üy бүлөң barбы? Have you got a book? Sende kitebing barбы? Жана ошондой эле урматтуу достор, sende barбы дегенде do дегенди да колдонсок болот. Do you have a time? Sende убактың барбы деп do менен дагы колдонсок болот урматтуу достор. Do менен дагы колдонсок болот. Мына ушинтип урматтуу достор, биздин 27-чи сабагыбыз аягына чыкты. Сиздер англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, ушул англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти алып, англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр абдан сонун болот. 0709 28 75 71 телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Сиздерди Билим.медиа дайыма жакшы көрөт жана сыйлайт. Goodbye, see you soon, dear my friends.